खुरुमजरी इम्पैक्ट न्यूज़ की मनुंग येंबिरिब पुनमकपु शरचंद्र शर्मन तराम नोक्चरी ngasi manung da khana gadaro wafum se akhang ei sing phongdok pireba mot sing opinion sing madudi manipur da huji huji ki ori ba phim sita president rule china akhoi gi khwai de gi maram ama khaktang ngai hoba du oirani habani president rule will be the only remaining options in the present status of Manipur hai bisa khana magi matangi lengsin biriba case sing di ai gi extreme right to pham biriba si ireng ba marum consultant editor imphal free press ni tamu taram noksari adu case ahung gi marakta maya de pham biriba si Dr. T.A. Suresh ni former director health services Manipur ni ai oja Suresh Fuchu taram noksari adu ga ai hiyata thangnana pham ni jari si professor MC Arun ni adu ga professor department of anthropology Manipur university ni oja Fuchu taram noksari ngasi maruina sangai express ki article the yaubiribasi options of president rules in Manipur haibasini ibiribana Dr. T.A. Suresh Singh former director health services Manipur ni huji huji impact ni resto the lengthen lebiribasini thamai bo aphamna Manipur da oiribo huji huji ki phibam sida president rule china khwai de ki phabo option oigani haibagi matang dudani ibiribasi oja aina oja Suresh se hanan thamjaning base president article da budi re aduga ngasi ekhoi gi impact news gi manung da yengbiriba viewers sing tasu khara phung loksing oinana ba President rule sina only option remain in Manipur and hybrid sigi nungi after sikari go no say ojadi hanan khangjaning ojega ina khumjito se first line namada PR sinatana president rule natra kari option le rige sina ige first answer ojarage hoy maram di elaborate kitang tawjage ko hoy ojeg yam brief ta set stay na hari se sigi blockage talori ba si national highway dani and center ba si tawum thokpani moina in by any means pasi hanga de haiba first second the center na hai na no law and order project the national highway ra so problem is the state ke subject ni whatever no ko pi wa force ko pi re aduna na ki rai ni constitutional obligation na state na tawdabni aduna adu tawdabni aduna either or ni si asa yi yena der sum lei basida amaga honjana lei basida akoi public ti punching bag ama wo na dum lei re hai jari ko aduna yam short yam discussion ma yam cha hana ta na khre do wuji wuji ti PR sinata na te option namta leite hai basi asi wa phim jene tham jai thank you ojarun PR sinata na top option namta leite hai basi ojarun kamai react to bini ekoi na economic blockade ke ko lei ba blockade confusion is pot ani amana economic blockage na taliba magi political goal asiga economic blockade na piriba harassment tuga ani si confuse satna laiba aduna political goal si akoi na thuidong na yengu dana akoi gi hardship se kamaina nan thok da ge haibagi wakhan chi da akoi tripartite talk to da gi PR thamu adu to ada to haiba opinion mayam ma pira kan da political goal du UN sina pami ba magi political goal naga ta ba lam sing asi masi goidi naga ta ba lam ni haidana masak thok na thamhanningi ba Manipur gi laimai sida sina naga gi ni sina koki gi ni sina maitai gi ni na khaidok ningi ba political goal sa masi he overlook to ba ma ka overlook tong nei aduna ekoi da chieng khara phangdre thau khara phangdre adu da gi lambi da chathok pa chasin da nungai tare akoi da awa ba leire haidana political goal sa overshadow tawraga tawbagi akoi ne he udabagi awa ba mai koi thengne aduga hojik leiriba economic blockade chi yengagadi economic blockade haibasi masi kainoda winning ba magi political demand du lejeragasu madugi political demand do nagata lam singa se masi natre haraga na any others madu oiragasu madu thangra economic blockade haibasa humanitarian crisis laihanba pot amani amadi miyam praja singa ase miyam misam singa ase masi ransom da thammakanda makhoi gi political agitation chi tawi aduna masi gi pot asidi constitutional oiba inhuman oiba pot ni haibase hanjan na haina gare adu eragati masi thuga masi gi economic blockade cha handuan ba haibasi ga magi political goal du yengudana masi handu kadabani haibasi da ne haba masi da di kaino se tripartite talk tawbagi kari gi dialogue ki kari gi karim ta mathau ta di aba masi handu kadamni means handu kadabani haidana madu tawgadamni haba sigi matang sida hojik la iba poti PR thamba haibase solution namara
नत्र हैरगना हौजिक लेरिबो पीआर हाइबसिमक्तबु मागी तोंगान तोंगानबा कनोसे कैटेगरी आई मीन मागी कंडीशन खरा लेगनी पीआर थमननबगी सरकार सेम ngамद्रबा नत्रगा दु तौबा दा तौबा देन अमना ख्वाइदगी अकोनबगी पोचिदनी मयाम हाइनरिसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस थोकांदा पीआर थमनी हाइबने economic blockage in Manipur tasina constitutional crisis ama lehelabra haibasimakti nati na khalle hojik tongnariba pot asidi jurisdiction da masidi law and order gi pot sidi state kini aduna state na thokpa tawro akoi force khara piri haiba ama then atopa amana national highway gi kari gi leiriba poching asa masida di kanoda center gi khut madu national highway ni na madu gi sap passage ma lakpadu di center gi pot ni haidana haiba ama then atopa amana hairiba involved toriba mi singa se amadi makoina thangalaiba political kanosa agenda asa masidi na koina wari sanariba kobani na center gi khut ama yongom thuia haibasigi pochidane habo aduna singi lamda hojik leiriba potsa constitutional crisis ama thu obra haibadi altogether aikogi administration se collapse tawraba constitutional machinery sing se collapse tawgi pot nati habo state government na hanjan na haiba pot amadi aina khanjabada madudi kari noida aikoina force ka hena season naraga nang haiba budi ngami tobudu maduda misam mayama sokadabani na pot ase khangdana leibani haibane habo akoi ngamdre hedana kuthaba poti natri habo okay oja tamoi neng ben try the election neng se maroina blockade se present blockade se huji 70 days cross to sale huji se maroina aduna mogi political goal singduna goal do ama romda thamgra kanda public ki wari hardship se concern wada kanda not only huji oigba ya base wari chabai kari matam to hendo khare 70 days over oisale huji aduna kamain toroga anyhow toroga blockade se lok thon ba dugo PRC only remaining option oi habita tamu kai mon thambini dam sir PRC ko ibobi ji saknu sidi na PR thamjala je na center na tawgadaba mangaire ma ibobin tawis ibobi ji saknu sidi adu na taba atopa maramdi sai akoi MC na haibe ba constitutional breakdown PRC kamain PR haiba kano president's rule ji kam kana merit toke masigi kano ji kamain kam kana merit toke ji constitutional breakdown amale kada constitution gi matung ina sasan na si salai ba yarak trabakad adugum kano amane aju lei poti lei blockage economic blockage kana to more than 70 days to masida akoi state ki oina leiba kano sida hojik hoi states through pana kuina silent to the lay high force matik sadi highways na pusla pe kari ge du praja sing di ware ado manipur ki praja di wadan da na blockade ase national highways da kanoma to bugi su kui school thonglo mai su oja lak ta mai su doctor lak ta mai su national highways da singi ka mu na ban to bisa anga go panga to ne akoi di haibo haina ra bani manipur ki miam ka aduna masidi da handak ki kano sita hena khala hena wari basidi Prime Minister Modi ki akoi demonetization ma hapsala pa sina wa ba ala layo post the economic blockage si sigi kamai to handon ga de habit state ki ona su to ya ba magi adequate force paramilitary force security escort p na kotna essential items sing ba panik pusala khosala ki function si to wa ga ala duri badi economic blockade to riba the owners of the economic blockade to riba kamusi kana no makoisi kanano kamai to wono kana ga mai le na do they have a patron in New Delhi Supreme Court na digi High Court na aini yadaba poni blockade haiba economic blockade haiba si han high kra tengang ke high kra da ba koi da haiba ngam jadri ba state ki di magi laizaba resources khar da digi center de plek resource khar da hona ba ya ba di khara hona di center de mo state subject ne CNB aro law and order state subject ne they cannot escape from that with that kana UNC is kanano UNC see initian gi frontal organization it's very clear initian IMC kanano they having talks with the government of India ga mo music shanti gi lakna bagi shanti gi hagera political hagera wari sari
मखोइना कंट्रोल तब सेंटर प्रेशर पीब याबा बॉडी अमना चलाइबा कनो अमना इकोनॉमिक मणिपुर दा ब्लॉकेट तौरे इलीगल जो हारे मिगी चखाव पाइरगा सानबा पेट पेट सानबा मोगी इशू मचा अमगी ओरसु सानबा असिगुंबसी यारोय हैना नोय तौनु इट्स इलीगल we are talking to you akoi noi wari sanaraga noi na sana manipur da sign toksilaga di akoi di mai soptra haina haiba ngamdri base haiba ngamdri bra natraga thoina haidebra nungda kari wafum leibno hai nungda kari leibno hai bani damon the one political mileage about tamoi lakse gi tama oja sure sai mung lakse ningu semaro hujik si mayam haibiri si hujik guest anina phongdo ki base president rulset taseng na thammagi hairagadi hoi congress sarkar ni center na bjp gi ni nungaite nungside na inturaga thambai wafam dumna mo oikhre natragadi as of now constitutional crisis su kaisu leibnate kari manam dagi kamai tawduna per thamdona habi wafam sine oja kari mot thambini karabari crisis lei roi dore 80 days koida essential items propagam dre petrol pibam dre gas pibam dre in the forces pire ko sida at least sigi items sit tawdana blockade tawing tawjason ko nam dana si pigini habi sida what is the problem kari problem lei ge sida for the first 2 days 3 days 7 days 8 days 10 days yenga it is going on for the last 80 days almost sigati ko si sum ko sum yeng le driver is there governance koi hangdur ko je je pole congress saw bai wana te ko kari no what is this difficulty thau da lising ba sama sama ke bi chani bi black de loin pangi ne review da de ko ni tarani a no hold de ne le panga meri ba ko kari gi no ba se why si petrol pangam dis kari gi no jana thrabu se like this pangam dis kari gi no at least line amadi na hamba ba jo koi hang ra bani hang du bi bis de kari problem le ge ba this is another part state ki way blame to want to go similarly so hagre center so we have to blame the center also ma koi na so masi force in the pire hajar ga so ani mu ki yana ba force to na state and the sorry unc da to na ko moi su right to na mo so force to so mo so dum to ba ya ba ko adu aina sa haju gi first ani na dum bi hunjan na lai ba na ai koi public si punching bag on leidur si kari gi no ba kaya ko na koi tolerate to ga ge what is the last solution pr thama kan di unc so nongala mo lo tokrani but the basically moi problem is no ibo bi sarkar da saw bani ibo bi na kero this same bogi that is the basic of this blockade natra adu odi once pr je thamba nonganu di ni ni da moi to khrani so ko na pa ma si ani ma khana bu nati amagi either or center bu la ya phati ha bi nati state bu phati ha bi nati ani ma ki daita loi loi plus ai ko na pa ma di blockade han tok pa Nobel si leba pam badu khatani okay oja em sirun hujiki hai rese maru na hujik si almost 70 days di cross tawre public sing se yamna awaba fium du mayong ri adu is also like a almost like a constitution crisis hai bani swai gi fium se da pr thambagi wakhalon ma mayam da fauna ri sing se oja kamai ri to win aikoina hojik lai ri ba pot si da aikoina yeng ba yari si economic blockade ki pot asa और मसी लक्षण बंगम दरिबसे इबोबी गवर्नमेंट सिना हंजन माना हाइरिबदि अखोइना का हेना शक्ति सिजन रुरबोइदि मिसम मियाम सिंह असिदा का हेना सोकनी अदुना अखोइना फारग सिजन नगनी हाइबने हबो नंबर 1 नंबर 2 अतोप अमना इकोनॉमिक ब्लॉकेट हाइना हाइरिबा पोट असे इसम समना कनो अखोइना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नत्रगा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम अमनि हाइदना खक्ता लोब यारो हेबो mere law and order की problem नती है वो मसीदा तौरीबा पोट असीदी कनो चा humanitarian crisis अमा थो अलीबा दगा मी वोइनो उदबगी man मसीदी crime against the humanity ni crime against the mankind ने हबो अदुना सिकी पोट असीददी सेंटर की करी की पोचिंग असा मसी चम युंग ने लेपमिनरा कांदा amana amada tainabagi mahuta amana se kudamoina kiran jiju na impal da just before 2 days before kano da christmas ki mamang da lakpa matam da masida di ekoi karim ta tolerate to roena hairi na at any cost ekoi kano sa thugai kano nonghai ra kanda masi salhan gani haidana man hairami ni then hapta am le ra kanda bjp gi northeastern india gi in charge la kaino no pa amala kanda center na force mayam ma pibadagi manipur gi blockade ase almost loire na lauthu ine ha madudagi ngarang nahan hapta am fadring da zavet na imphal da lakpa matam da di
ibo wina mase hauji phawu loisan ngamdri na hayaba BJP khaktagi center tagi lakpa mi ahum na haiba version ahum je manadi on the other hand makoina kanoda state ki natrage state machinery singa se fail area na haibagi pot ama adumaina makoina utnam honai yab question di PR thamba sida lakat PR thamba matam sida hojik leiriba center na hairiba BJP na hairiba or kanoda kano UNC na mana nagagi mapa mapugi leirammiba ipa ipuna thamamba nagagi lam haibase masi define tongniba demarcate tongningi bagi politics asa masi ko akatra haba question di adu ko te bataragadi mana in another form or other form da madugi political kind of ramification mayama manifestation mayama adum tholkane aba even kind of so economic blockage so nongalaga loini haibi guarantee leite aba tawri basi di government kind of ge ekoina anti vobi gi oina vobi gi government sa communal oi therefore ekoina masigi economic blockage se tawbuni haiba nati aba mokoi gi di mokoina hairi di ipa ipuna thamammiba nagagi lam asa demarcate tawgadabani masida atopa amatana naga nataba amatana masida khutingjalakpa yaroi administer tawba yaroi including government of Manipur haibane haba adu araboidi PR se right solution oidi ge political solution oidi ge number 1 number 2 economic blockade ki highway ani gi kano sida highway amadi koi fazana control tawba ngamena khalli masida pot mayam ama pusalai no doubt security ka hena seasonara kanda aduga atopa se imphal maugi sector asida ne bai koina khatang wari base masida aikoina ka henba masida matik saba force seasonara kanda puraka sakhe hairagasu Nagaland fawani na aikoigi truck drivers sing ngasi ka phongdo iba truck drivers sing na aikoida akiba lei akoida madugi kano live chat oi masi paisa na mantik na ba yaga do mande ko chaning de hoi mang mudu na pamu ya bi na ja chambiri che ojai tamon ai tamon ning mamun dai break ki matung da lak tai tamo commercial break amagi matung dai impact news ki manung huna yengbi ba punna maki phom da thunu pudun lak sage impact news mieng ta dun lebi Oza Pain Relief Ointment Khwang naba kok chikpa tang chikpa amadi khu naba na singbada sinaba yarba Oza Lipsap group na puthok saba Oza sinabiyo World-class interventional cardiology at Sky Hospital, performing non-operative closure of hole in heart and RF ablation. Don't delay. Hurry for consultation with Chief Cardiologist Dr. L. Shamkishore for hole closure, RF ablation, coronary angioplasty requirement and other procedures like pacemaker, ICD, CRT, combo angiogram are also available. Yumanungi application ki mapung fava solution period Durasign G6 seasonabio. Durasign asi Tata Blue Scope Steel Limited ki flagship retail brand ni. Durasign liner ki kudong chaba sing di yumanungi amasung mapan ki application ki khwaidagi yang ba phanglang kup na ba. Yan thaba siling amasung phaklang khaidok na bagi irai live solution pi. Panel sing ado phai ba amadi chap yung ga mai kai install to ba yai. Durasign Tata Blue Scope Steel. Abema, nang natamibi school IPS have to do yam chiksi lifai hai nei kam do gine. My school is a quality-based English school. It has very competent teachers. They are highly qualified. The principal of my school is a strict disciplinarian. He teaches the student in higher classes. Hey ma, isa di IPS ki boarding ka lerup dagi English ki command so phajna le re. Lyrics you am hai re, personality, talent so phajna le re na. To speak English is compulsory at our school and boarding. I have the habit of speaking English all the time. Adom ki angang singbo Kanchipur da leba IPS haibad Imphal Public Higher Secondary School da ming chanbiyo loinan afaba bahiroi bayanbiyo.
That's the pinnacle of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. ब्रेक की मतुंग दा येंगमिरिबु पुनमकपु अमुक न तराम नोक्सरी तामो इरेंग बन अरुण आइने स्वाइ लाक्सनिंग बसे 70 डेज की गसाइगी इकोनॉमिक ब्लॉकेट तुमा तामो पंजखरे मोगी पॉलिटिकल डिमांड सिना माइके मद थंबा दुगा हुजिकती 70 डेज सुजलाबनिना समाउ सोल्यूशन अमदि पुथोक्तबा यादि हाइबसिना लंबी म ओइबा एंड प्लस हुजिक लेरिबा फिल्म्सता तामोगी ओपिनियन दा क्वाइदगी बेस्ट रिमेनिंग आछि ऑप्शन सी ब्लॉकेट फन बसे तामो कैनन थंबिनिंग दम best option the center intervene to with state ki over area magi state subject interfere to wanta ba am koi ki center na to ya ba magi uski option hariba any say na I am the pressure piraga UNC the higher laga blockade to ba adu whatever grievances they have makoi na pukhaning ba political issues mayam do koi uski hariba tripartite talk to the wari sana nainaba kadai bau pi be ai kadau koi gi pia thamaga koi UNC ne to block ha to ne ha bisi ba so oi da wani kai da koi gi kada ko mana adu ita ga di koi UCM na tra ga amu ko na block ta mutong ibo bi se lokthok la mutong pia thamatong jiki block ha do ko da bunati kind the government is not to be dictated by anybody any organization ka lai po se da Lady PRC economic blockade illegal ne have sima lejare masina masi kana toraga masi makoina PR moina yam toina hai naga political bodies political issues behind the economic blockade economic blockade ama justified or whatever political demands yam bana yam na manam chabo or go sumadu na justify economic blockade ama justified to na justification pina bagi maram talite adu masigi kano siba center gi maikai de tawragadi moina pressure piraga majlauto aduga whatever issues do you have with government of Manipur adu khana yani okay aduga and first and second they have to recognize the government of Manipur moi government of Manipur ji moi government of Manipur ji moina UNC na recognize taw daba taw nang itata ngangeba madu ibobi na oibia radhabi no na oibia risankasi na oibia government of Manipur pai kanana no pai bia but they have to recognize the government of Manipur because Manipur haiba kano sigi manung lai ba kano sing any sansthan wagera mi wagera Manipur government is moi recognize to gada ana Manipur government si adu ninga haitana moi kai moi gibas la ga khoi gi New Delhi chela ni moi chen na song na se tawga sigi thabak si tukpa ba makhoi gi lairiba kano issue sing do district reorganization gi oigera amagi oigera loina khadaba yai but first video gi matang daga moina hari se tripartite talk se senapati da sagadam ni kai why senapati New Delhi da sagadam why New Delhi why not in Manipur why not in Imphal is most koi gi kano ni jati suna koi khundari ba dugumba kwai gi jati khudima ki safe koi ba ceasefire gi kallaba akanba batam da singmi yam tagi matu nam sokidra mafam ne moina kiri se kagino why they are afraid to come sit and talk in Imphal ala New Delhi kagino akoi masen akoi Manipur bla lai minari ba akoi masen adraga awang lai minari ba akoi masen sigi oiba waham sibu New Delhi da akoi yong tan yen badong noi sum yelan bagi hum da tau disi kagino why wari chana base ta sengna puk sengna wari chana bagi wakhan du phawragadi jaga gi wafam center gi representative ama yahon bi ai babu ngai oidi have ni observer ni yahon bi ai hoi center gi representative ama wari chana ga
kaino kaidobno ko ma no no gi pa mana kaino akoi government gi limitations sini na koi na hari bu sibo ya ba ngami ta tok ta sin tor go loimak trash out can be trash out adu first they have to recognize the government of Manipur duga blockage hana wari adu ibo bina na traga ibo bi sarkar na mogi tribai tok se blockade handok ta na wari sata ba aidi madusu yaningoi okay tamogi opinion madu kayo da mo center ki pressure da UNC ki pressure da chat po ina thokare okay kayo da first economic location lo economic issues ki behind madu ki marum da lai ba issues do tana si haiba godi lo ya ka squad al we adu pura ai saw kane ba du still lo na ta na Manipur government na economic blockade lo thok ta na wari sana ta gadi I'll be deadly against it. Thank you tamo oja Suresh matang sai aina hujik se Ozagi Saigi opinion the Shantagi intervention say the way about Tore, Mohogi limit the Moitabum to Pudri Tore, Tauro Matung the Su, any fruitful of Digilam the Lactramina, only PRC remaining option or in a Tambiri Bra, Natraga Kari Kanudaki Tambi Brom Tanga Kangan. Yes, I am Kajaga, Professor Laki did the side and the Bambizina, I will sing to go. Basically, Loyai, there is no opposition from my side. So the question is, political ki naina ba narigi koi ki geographical idea ki naina ba sociology lo naina ba ko koi ki politics ki koi state ki keno no se aidi adu dai chaning dire ko basically ai ki now what is to be done question je do lag to di asai bo tak pe ba center no to budo to we but it is not up to the up to our expectation ai sai je ki to okay same thing state to the way but it is not up to our expectation adu anisina sum anisina cross ta udana kangji ina yeneri le madam ista ko public ko ti ba sai pa panching lo sai sum boxing ki tambagi boek to oi dum le re ba adu husi ko sum khang gi thra ba my question is ko kyam ko this is now 70 80 days ko almost 80 days adu kayam ko an ba gi ai sai jo first ai ha ge ba 2 weeks 3 weeks adu ya ho dra ko si tor madam ni ibo gi governor so center so si mayam si to bir madam ne ko from the very beginning horok pa du da Yeng le to tha ni hanjal le huji solution ka sida huji how the gi ho som yena sum lak paduna solution propong am dreba aduna final dadi karim te later bada PR thamagadi ai amso ina mu ko yani ga ketang very sanda PR thamga within one break adum collect to grandi this is my farm bill I still liable maintain very frank suggestion very frank suggestion side loruba kanam the bias le hum nate madu lady film stay the president rule say thammakanda farakado bugi wafam dukak ubadu da phongdok pani habani that's all adu khate there is no alternative as on present thank you ojarun aina muk thamjaning bosing sai tamo run ireng mamarun na takpi khibada wari even saba taraga su economic blockade say handokana sagadabani haibe wafam su thambiri oja MC run gi mota wari saba du yes Magi protest mogi form of protest so chathara lerega su wari sabudi kaisu kaiji haibining brana tragana saigi ojai tamo ireng mon rakbi riba blockade handok tragadi wari sabam thokti haibo ofam se endorse to widor bra ojar aikoina agitation sina national interest the show over aduga state ki interest so over or nation na sigi interest so kantati center na mafam khuding makta mana agitation sigi anti agitation measures aikoina kayarak hanna ate state da lokotba at the maximum the lokotba se aikoi u grebo isam samba kaino da Kashmir da thokiba thama ni gi mamang da thokriba adugi kaino sigi matam da natraga Haryana da thokpada Himachal da thokpada for that matter Telangana da thokpada state ki issue ni masidi law and order haibasa state ki issue ni aswai da nung thariba Kashmir pakhang singa sa masi laksan basidi nangna laksalu haidana mana yengdana leite abo center na maduda onjandana changjandana kon nei abo on the other hand Manipur dana center na khut chungtha thadana loichandri kegino haibagi mana makut tharak na bagi amadi highway ani sida safe passage ama pina na bagi center gi makuto amuktang thingal opadudi aikoi yengning dra aduna aikoina wari sanaba musung sanada ba haibasa masi kram kan lep kadam no haimatam da either UNC na makoina voluntarily aikoi sangjaluri ba agitation na se handu a haidana aikoi arun haibigi dumaina handu aba natre hairaga na center amusung state na or
अमनबो ओइरो नत्रगा अनिमकनो ओइरो मागी मैक्सिमम लेवल दा सिगुम्बा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी दा मचिदा कुथारी बसा मसि नंगाई गदबनी हाइदना मखोइना तोंब याबा मागी मैक्सिमम इफोर्ट दो तौरब मतुंगदा इकोनॉमिक ब्लॉकेज से हंदोंगमदे हाइरा कांददी यस अतोप डिफी कइनो अमा सिचुएशन अमा लाकपा याइ हबो अदुबु स्टेट ना अमदी सेंट्रल गवर्नमेंट ना मसिगी पोट असे फजन मागी मैक्सिमम लेवल दि लाइरा ना मिनिमम भाव सेंटर ना दि मिनिमम भाव तौद्री अब लागा नाहक प्रेस नोट थोपसी नतना अदु ओरबोइदी अखोइना वरी सानबा हाइबसे मसिदी मागी पॉलिटिकल एजेंडा दु दि वरी सानबा याय अफबत करिनो हाइबदु अखोइ येंगनबा याय बट on the very issue of magi economic blockage se sidati kari wari san ningai lege haba masidi crime against humanity ni sidati kari gumbi amta da even constitution na su adagi supreme court na su masidi inhuman act ni humanitarian crisis to even ni masidi anti human ni aduni adane adana then kari unconstitutional oiba agitation gi form ne na hairi haba economic blockage to even ban bhawa hairi aba masida kari sigi pot sida di kari wari san ningai leige aba okay wari san se har gadi yam peaceful oiba process amada jangal lakham thokpani aduna da bida som sathiba inhuman oiba tulama sinara kanda khutta asiguma khulai am sinara kanda wari saba se ata thokodo mande haibni thabiri wapam se tamoi reng marun maruina ओजा सुरेश की ngasi article ibadu sum pandi pale madu de atop state sing de oiramagadi masigi phibam se numit mangani tarani dang thokpada mase heta lebak ki oiba pawm oradoni aduga center na sum se tumina yengba lei thokpa yakadau mandi haibani tamo atop state sing ga yengnoru kanda center se congress pu ogera bjp pu ogera treatment se so different hai pisa tamo kai motam bini masidi manipur na khoigi india da tin gi matam dagi haura bari India na India si magi nation making process sama lagu kan tahu betam da lalu princely state me ama komjan homis da kari kita mukta hari be state si India da tilam da kala ina hari Manipur si purely strategic reasons aku ini China kan nak nak kau nak adu mai kan ada lain ada sida aku dah sida ka aku ini yang na aku ini mioi bagi marak da selalu da aku ini tungan miyeng da yeng adu gumba apa spa gumba ye katam jendana armed forces bro aku ini tungan ba aku ini napi jaba mi kamu da naga udna lega tahu ba sigum miyeng amal lai ba se masih Manipur gi mi si moi mi wen thap da swai da moi masen kara sinagera hanagera tahu legera hai ba ka ji chetana kya mit aku ini kaya nasung da ba hai tare adu gumba film da lak mani aduna aku ini sedar lai ba se aku masih semuanya Bharat ki oiba mainland Bharat mayolam gi mi sing aku ini yengi ba aku awang nong pok tak kali dah lai ba si dah lai ba sing di yengi mi yengi si oi na aku ini kali gino na aku ini yengi si aku ini no India ada su no aku ini butilan bila tu na aku ini India no ini yengi tu si kali gino hal mana oppose ada aku masih kan na ba aku masih nuksin dah bagi malam dah mong dah lai ba si masih aku kan dah na ba darkar lai ada aku masih kan na ba si suni India na pamis okay tahu thank you to chalak pase oja suresh ki morom tang khang jo butai madudi ngasai gi oja na thambiba ngasai gi frankly suggesting haibani PRC only option remain habase yamna ngasai gi karim ta khandana lokthop lokoi leitana yes lady film study PR natradi moinjo handok tabani na adagi somda ngasai gi peoples ki common people ki hardship su hengalak panina madu natragadi oigat leitaba male haibagi ofam dum so I understood tawjare aduga loisalak pada Huzik akhoi center ki treatment say as compared to other states Manipur state ta mo ki treatment say why so different hai bisai da masi ozara su phawi bra natraga masi kari gine na thambini ngi oja madu definitely phawi ai sai je badu se ko ge haryana gi jar ki mo ge reservation ki adagi latest adu ma Gujarat ki Patel ki reservation ki ko re ngarana gi na usi bulphai ki do jeri moi maming do kare e kawe mene nam bista usi public ki ha mass protest latest da ngasi usi ki latest ko newspaper da Marina Beach ki se to regional na ngasi 2 days 3 days manung da solve taw ni haire exactly si haire be mayam je nga in article jeri do ko ai koi Manipur ki di newspaper mayam no so ada clear up to bi de ai mayam set pe ju tha ni betung de sale ko ji NGO mayam set pe yam pai group ni de tawi call this and that ko adu kari no so late adu it is a failure on our part NGO mayam ji failure ne
intellectual group ne haijari ba koi gumba ai yaw jare ko koi ma failure ni newspaper ma failure ni ko public innocent da ko yam kan public is public ni simple ni seda sidi praja ni ko koi ma yam se sigi politician gi failure governance fire sigi failure ko center gi yam failure ba sidi mar ga sida suk lei le tro problem se koi sum wa le be sidi wa bam thok tre aduna masi solution to be base only PR khatana ogini have se gi farm bill ni once PR sibu to within 1 week any UNC na blockade and this is I will definitely now declare in this forum. Okay, thank you. My opinion. Tamu ideng mamarun aduga oja. Yes, yaning de bagi utiu asai po dilu. It is there. Not the only option. The ball is in the court of the central government. I koina center haiba mai state center gi government ama dagi state gi government ama aduga PR haiba se center ne aba atopa manati aba ana center na hojik fail oiring ai sida PR na madugi penasia oinian haiba se masidi logically kaino saida fallacious kaino ama leiba male. Okay, okay. Tamu ideng mamarun aduga oja Suresh aduga oja MC ron ngasi impact news studio de matam chan lakpiba aduga khanan ne basima pung phan bi damak tai lorakpada guest amopu amuka na thagachari. Thank you. ngasi gi damak ta impact news gi manunghuda matang asi lotion jan gi tanja role adu lamdam sta thokliba thokdo ga thok kya gi maruk chimba report ke damak impact news meng ta dun lebiyo.